Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hichuru tekak fútbol toqueta cambia tiaunaka uthi. Federación Boliviana de Fútbol tamak patun kasoktir anatawinak sait era kikiwa. Kunatek paro indefinido ukau Santa Cruz markan uthi. Fernando Costa kupak wal hayana kawapnakanya. Ukamasin khaniu hutir pachaurutakis iyaprutakis anatawinakak wakiyan hamakit siwa. Unai Emery kupak khaniu Villarreal taman anatir ipiripaketi. Aston Villa taman macak anatir ipiripakewa. Hubhat Aston Villa tamak sokta milyon euronak Villarreal tamar paili. Ukat hichak impuestos ukatorot khespit pailawipak pakal milyon euronak aniwa. Usi maratakiu kontrat rentawayi. Ukat pesca maraspa wa ukambilus ukak hupatakewa. Ukamasin sukutir paksit Aston Villa tam irptaskani. Quique Setién Jupau Villarreal taman macak anatir ipiripa. Jupak Betis, Las Palmas, Lugo, Logroñés, Poliegido, Racing de Santander, ukat Barcelona tamnak irptawayi. Barcelona taman kasah kim sakal gol payerua Bayern Munich tamam Champions League yang tawin atip hayasiwayi. Cristiano Ronaldo jupak hutir chino kapaksit Chelsea tamar hanukah Napoli tamaru sarkhaspa. Kunatek Manchester United tamak hupar mistuyan amtan hamakiwa. Ukat Erik ten Hag hupampis Ronaldo hanikiu suma paskiti. Nias hicha temporada tun kapayan kutenantasah pagola kuchantaski. Hicha haiputakeh UEFA Champions League yang tawin E, F, G ukat H tamanakan anatawinikah utharaki. Nias chika urut pusitun kapiskan kataru anatawinikah kalyantani. Mak ukanatawinak unyakiptanyani. Taman chika urut pusitun kapiskan kataru Red Bull Salzburgo tamak Chelsea taman piwa Red Bull anatan uyun anataskani. Ukat kim sahay birok Dinamo Zagreb tamak Milan taman piwa Maximir anatan uyun anataskarakini. Taman kim sahay birok Celtic tamak Shakhtar Donetsk taman piwa Celtic Park anatan uyun anataskani. Ukat pachpa pacharok RB Leipzig tamak Real Madrid taman piwa Red Bull anatan uyun anataskarakini. He taman chika urut pusitun kapiskan kataruk Sevilla tamak Copenhague taman piwa Ramon Sanchez Pizjuan anatan uyun anataskani. Ukat kim sahay purok Borussia Dortmund tamak Manchester City taman piwa Signal Iduna Park anatan uyun anataskarakini. H taman kim sahay purok PSG tamak Maccabi Haifa taman piwa Parque de los Príncipes anatan uyun anatani. Ukat pachpa pacharok Benfica tamak Juventus taman piwa Dalus anatan uyun anataskani. Ukakiu hilat kujakanaka yakhor kama ma hacharuntawi taknitaki.